Kesenjok kirang Bashnong Riboy District akalaipo tarik ujemang arjar apply kala penram jori ki MLA na ki constituency ka district berkumju ya ka sorkar MDA 2 ka badang ngap jarjar halor ka jingdawa ban penbait ya reservation policy habakran chilat patai kubor hadien ka jingwan ai jing kershan yoba aden mila basoi mot president ka VPP badu MLA ka nongkrem ubadan hapadang ka jing sha tangan klembu por naduk apply tarik ujemang arjar apply uba Bibi Makdo chairman ulaong baka senjok kesngokya ya kani berkentu ya ke sorkar ban chimkya mardor ya kani gijing dawa penbet ya ke polisi Iwan nak senjok ng Bashnong Riboy isngok ba idayban ay ko support ko ba kung niyo griyo lalan nila de isngok wo do interop sing ba ar do ni patag mo mata to bom kersan yung ba kung gani issue la de griyo layap jing tiklap sim jogi ng Bashnong Riboy ng smula ben ba ko support lang nakata daw ng iwan tas kami hindi man le soksit so mismo pagkatanay ang magwat sa hadin mangyayari terya thaiba so ba lehok ni batman nakata daw iwan man tagas ni bag government ni kamli bin chips ting ni kam patba baro ulay ki ulay sa don suk ka sor don sor lai ni baro kintu government ba la dagalong kulong noro kadai bang khot sa kami jong sikran ba kuat jong ni jing ketu jong ni kolong ba kuat jing babon balang ba kolong ba dei ban bu jadi middleman dei ban khot ba direct chief minister ba dan kan ba lada kalong kamlong ngintip rei sisen la ke garing kaum mot ba jing ele dei ban don ba job krem ngintip rei ba jing kran dei ban don ai ba kan ba termas kan jing kran baro ha kami jong jing kran lang ba siam kan poi sa thong kan manta khot middleman ba la ban station dei apa kat direct UCM sama demo bersih negara nak daw mungkin tu government ba lagmam no kadang ikram wan hang ni na gano ng party ikram support ya ka party regi yang hang nong rem bangi support ya issue ba kanong rem jong priu he justify kum no ya ni jingdawa ya kerso berbengelai kerso kasong hok nimla banlan ni kata namar ba as per the population nila pun nila ki ambon then ray ya kijnet kitnat baro ibu gijing start government but they bandon illegal export di banai sai tola da kamlong mentaru ray gijing dawa gede kosong nya bangila dei hok panyo kambon ya the PE bat bagani jinglong andaman government ga du menta kampat khot ya gede kaseng manikran halo kani jing dawa ikondam yo government gijing dei bane ikentu ru ngadu ke MLA jong kare boy bi jomi sanmot idon ikentu kiru ki dewan kran ban mi chakmat ban support yo kani issue ya ke jinglong ke jingbomlong ya ke tangim la wan ok kundi de bat ba rei e ke mangitep ba ka kupor ni baro kan song government ka government ka mon nomor kan don ka kasarut